Dobar dan, poštovane koleginice i kolege. U sklopu edukativnih aktivnosti SEHO udruženja na sajtu našeg udruženja moći ćete u sledećim videima da vidite kako se pravilno pozicioniraju pacijenti i kako se izvode neki od pregleda koji se najčešće sreću u svakodnevnoj praksi. Svaki ultrazvučni aparat posjeduje standardni set sondi koji obuhvata jednu konveksnu sondu kao što je ova, zatim linearnu sondu kao što je ova koja se koristi za meka tkiva i može posjedovati i jednu dodatnu linearnu sondu koja je pogodnija za Doppler preglede i za preglede vrata. Konveksna sonda je ona koju najčešće koristimo za pregled abdomena i koja nam svojom niskom frekvencom omogućava veću prodornost. Dakle, možemo da vidimo dublja tkiva nego sa linearnom sondom koja ima veću frekvencu, ali i nižu prodornost. Kada započinjemo pregled, bitno je da znamo na našoj sondi gde se nalazi prvi kristal koji možemo i dodirom sonde da se orijentišemo koja je leva, koja je desna strana. Tokom izvođenja pregleda na našem aparatu možemo da podešavamo sliku tako da smanjimo ili povećamo gain, tako da slika bude svetlija ili tamnija. Takođe možemo da podešavamo dubinu slike, da povećamo dubinu ili da smanjimo dubinu pa da vidimo površnije strukture. Ono što je takođe važno jeste freeze dugme kojim zamrzavamo sliku i nakon čega možemo da vršimo merenja na dugmetu measure. Osim toga, važni dugmići su takođe zoom za uveličavanje slike i fokus koji nam sa ove strane ekrana pokazuje gde se nalazi centralni snop ultrazvučni u nivou koje strukture. Sem toga, svaki ultrazvučni aparat sadrži i color Doppler, koji se nalazi ovde na dugmetu color. Konkretno na ovom snimku evo možemo da vidimo portnu venu i njen protok. A osim toga možemo da vidimo i power Doppler, to jest perfuziju nekog tkiva.